Сагатыр штоны ананиш зинат қаққанына министратве қушын котта коронавирусы фаштаг баракканынта республика стационартын ыртаққа иш фонд шададуын ырта деймаджы. Коронавирус зыра барак дуашады авдай авт пациентма республикон клиникон рынчындоны иш аштай ырта деймаджы удонай сыпор сыпар ковидима. Реанимации иш даша деймаджы. Тағды құшы клиникон рынчындоны та иш ырташады науыз фарашта даймаджы. Ковид зырабырак дуашада фынтышма аппараты фарсы ула фынсы пардашай. Шывалаты клиникон рынчындоны иш дуын сыпара даймаджы удонай ашташ-ашты шывалаты ковид зырабырак авдма. Хиштар кары рынчынтынымазы у ықшаж ковид нишзы иш фонзма. Город Гарон районы шайра грынчындоны тааныртака ишев ташадай мажи ногниш зырабара котуяхшаш пациентма фалхаш кандитам саштарды управлений хушынганинаг магашка асы шутка мама коронавирус рабарак фанзай фонзадай магма.